twongeye kubasuhuza, twongeye kubifuriza umugoroba mwiza, umugoroba rero w'umugisha kuri mwese abakunzi ba Eugene Official, aho mudukurikiye muherereye. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe kuri mwese mwasubscribinze ndetse mukanda no kunzogera, birumvikana kugira ngo inkuru zacu zikihagera muzajye mubona notification ibabwira ko twamaze kuba tugera muri studio. Kuri uyu mugoroba rero ni munyemerere mbabwire ko tubazaniye amakuru agezweho, bibaye ngombwa ko tuza muri studio ikitaraganya kugira ngo n'ubundi tubagezeho zimwe mu ngingo cyangwa se mu makuru amwe akomeye ibimaze kuba rero muri aka karere k'ibiyaga bigari, ariko by'umwihariko tukaba tugiye kwibanda hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri aya makuru yacu ni munyemerere manze mbabwire ko tugiye kugaruka ku tangazo simusiga, itangazo rikomeye cyane rimaze gusorwa na AFC M23. Ntabwo ari bwo basohoye itangazo, murabizi ko bamaze iminsi AFC M23 basohora amatangazo bagaragaza ibitoro bari kugabwaho. Ariko se kubera iki muri aka kanya ngarutse mvuga ko ari itangazo ridasanzwe? Iri tangazo bitandukanywe n'ibyari bimaze iminsi bitangazwa, kuko Lawrence Kanyuka n'umuvugizi wa AFC M23 asohoye itangazo rikomeye cyane agaragaza rero ibyakozwe hano muri za Minembwe. Mu nyandiko rero turi buze kugenda tugarukaho, ndagira ngo mabwire amwe magambo akoresheje akomeye cyane, ndetse tunajize kureba ese niki kigiye gukurikiraho. Nyaboneka ntuze gucikwa muri iki kiganiro cyacu. Turaza kugaruka kandi kubiri kuvugwa hano mu gihugu cy'u Burundi. Ubu tuvugana baravuga ko cyangwa se amakuru arimo kutugeraho, turaje tubabwire ingingo ngenderwaho zigera ku 10 uwitwa Evariste Ndayishimiye yamaze kuba ashyiraho zigomba kugenderwaho ku bantu bose bakeneye kwiyamamariza kuba perezida w'iki gihugu cy'u Burundi, dore ko amatora akomeje kugenda yegereza. Bityo rero Evariste Ndayishimiye akaba yamaze gushyiraho amahame agera ku 10 agomba kugenderwaho ku muntu wese wifuza kuba kwiyamamariza kuba perezida w'iki gihugu cy'u Burundi. Ibi nabyo biri muri amakuru yacu, nyaboneka ntuze kubicikwa, hamwe n'andi makuru yose twabashe kuba tugenda tubategurira. Turaza kugenda n'ubundi tugaruka hano mu bice bigiye bitandukanye, turebe ese ku mirongo y'urugamba bihagaze bite. Turaza kubabwira ko uyu munsi AFC M23 bakoze inama ndetse ikomeye cyane, ni inama rero yabaye bagaruka ku byaranze ibiganiro byaberaga hano mu Busuwisi. Hari ibyagiye bivugirwamo rero, hari icyo bita ripoti y'abavuye bamaze ko bagenda batanga, natwe turi hano kugira ngo tuze kugenda tubigarukaho. Ariko murabizi twe rwose tuba tugenda turi netre, tureba hirya no hino turi uko bimeze. Ubwo no ku ruhande rwa Kinshasa naho twamaze kuba twinjirayo, turaza kureba ese bimeze bite. Hanyuma kandi tuze no kwikoza muri za Masisi, naho turebe ibiri kuvugwa. Wazalendo zikomeje gukora operation akomeye cyane ku ma defense ya AFC M23. Ese ni hari hatahiwe mu by'ukuri imirwano kuri uyu munsi? Nabyo tubaza kugenda tubikuvira imuzi ni muzingo. Nyemera we gusa unkandire kuri subscribe, unkandire ndetse no kunzogera kugira ngo inkuru buri ko ihageze uzajye uba mu mbere mu kubona amakuru. Hanyuma kandi kuri mwe mutarabikora rwose mu bikore, ababikoze mu nyubukire gukanda like ndetse na share, ubundi ibindi byose tuzajya tugenda tubigaruka gatanu kuri kagenzi kako. Reka dutumikire abadutumye, ubundi tugaruke n'amakuru mu buryo burambuye mu kanya gato cyane, tureba akazi kadasanzwe, operation zikomeye cyane ziri kuba hano muri bice biri kugenzurwa n'intare za Sarambwe. Promotion ihoraho rwose. Twifuje ko impera z'uku kwezi kwa 4 n'ukwezi kwa 5 kose abantu mutugana mu rwego rwo kubafasha kugira ubuzima bwiza, tubahaye serivisi y'10% kuri za produits zacu mufata zinyuranye, kugira ngo dukumire uburwayi hakiri kare rwose, atazagira umuntu wongera kugorwa no kugura umuti w'iwacu uri naturere, dore ko mwese mwamaze kumenya ibanga ryayo. Ubujyanama rwose nabwo turabubageneye,
ntagire umuntu uzongera kurembywa n'indwara ya diyabete, umuvuduko, prostate, indwara z'abagabo zituma batagenda neza mu gikorwa cy'abashakanye, ibibazo by'ubugumba, kutabyara, na za ndwara zitandukanye nka mibe n'igifu, hemorrhoide n'izindi. So ubwo rero muri Amerika muribuka ko tuhafite umuntu wo kubafasha, i Burayi, Canada, Australia n'ibindi bihugu bya Afurika bitandukanye. Iposita DHL nicyo bibereyeho. Naho i Goma mu mujyi dufite ishami, i Gisenyi dufite ishami mu mujyi, Kimironko ku isoko inyuma y'isoko ujya 12 tukaba tuhakorera. Nimero ni akamenyetso ko guteranya 250 78299 0576. Yes, bakunze Jeune Official, reka twinjire mu makuru yacu mu buryo burambuye. Amakuru yacu mu nyemerere ndetse nyinjiremo muri aya makuru akomeye cyane. Reka mu nyemerere duhere kuri itangazo rimaze gushyirwa hanze n'umuvugizi wa AFC M23 nta wundi ni Lawrence Kanyuka, kubyo amaze gutangaza navuga ko bikomeye cyane ubwo yagarukaga ku bitero bikomeye cyane karahabutaka, ibitero karundura byagabwe n'izi ngabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa, zikaba rozabigabye mu bice bigiye bitandukanye. Hano rero nkuko abivuga bikaba ari ibitero byari byagabwe hano mu bice bimwe na bimwe biri hano muri za Minembwe. Mbere ya byose abantu mudukurikiye murabyibuka ko nabamaze kubamenyesha ko uyu munsi izi ngabo zamaze gutegura ibitero bikomeye cyane, ziteguye kwa ngo zakwisubiza iyi teritwari ya Minembwe. Ariko ntabwo ariko byagenze, kuko baje gusanga amadubu ndetse n'intare za Sarambwe baryamiye amajanja. Ubundi icyo bakoze nta kindi ni ugufungura umwoto, bakora akazi gakomeye cyane nako ngiye kugenda ngarukaho. Ubu tuvugana rero amwe mu makuru mbafitiye, ndagira ngo mbere uko tuyinjiramo tubanze turebe ibimaze gutangazwa na Lawrence Kanyuka. Nk'uko Lawrence Kanyuka amaze kubitangaza, abivuga ko kuri uyu munsi wo kuwa gatatu itariki 22 z'ukwezi kwa 4 2026 ku isaha saa 11 ku isaha saa 12 n'iminota 5 z'umugoroba, ingabo zigiri mu tsinda donc ziri mu tsinda rigizwe na bimwe twita ngo ni coalition, rwa ruherekanye rurimo ingabo za FARDC, ingabo z'abarundi, abacanco, P5 n'FDL n'abazarendo. Nkuko abitangaza amaze kugaba igitero gikomeye cyane, ndetse kugira ngo mve ko iki gitero gikomeye cyane, Lawrence Kanyuka agerageje gukoresha ijambo ry'igifaransa rikomeye cyane, kuko avuze ko ngo iyi ari atake bise ngo ni apocalyptique, reka ariko tubivuga mu rurimi rw'igifaransa. Ikiro kikaba ari igitero twavuga ngo iyo bavuze ngo ni apocalyptique babivuze ngo donc ni nko kurimbura, ni nko kuvuga ngo donc ngo agaragaje ko ibi bitero bagabye aha hantu ni nko kurimbura. Donc ingabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa, iyi coalition bakoze icyo bita imperuka. Ni imperuka ibaye ahantu, nicyo bita ngo ni apocalyptique cyangwa se apocalyptique ni muri w'igifaransa, ngira ngo nabyo birajyana nuko nguko iryo jambo nuko riba ni apocalypse, ngo ni ukurimbura cyangwa se ni imperuka. Abagabye igitero yise kare igitero cy'imperuka kigabwe ngo cyari kirimo ibisasu bikomeye cyane, byari bifitwe na za drone bita ngo ni za kamikazi, zari zikore ibisasu bise ngo ni kiti akarongo 6. Ibi ni ibisasu avuze byagabwe cyangwa se byateye hariya muri tuno duce twa za Minembwe. Agakomeza avuga ati ibitero byateye abaturage benshi ubwoba, ndetse abandi bahasiga ubuzima. Ubu tuvugana benshi bahunze bavuye muri ibi bice. Mwabyumvishe bigendanye rero n'ibyo Kisekedi yifuza. Bakunze Jeune Official, ndagira ngo mbamenyeshe ko ibi mubimenye. Abanyamurenge aho mudukurikiye, mukenyere mukomeze
kuko izi ngabo gahunda bafite ntabwo bari buze gukoresha icyitwa cyose ko gishoboka, bumva ko gishobora gutuma batsinda cyangwa se begukana ibyo bice, baraza kugikoresha icyo babona gishobora guhangamura AF ngo MRDP twirwaneho. Niyo mpamvu batangiye gukoresha ibisasu bikomeye cyane, tukabona Lawrence Kanyuka aza akavuga ko bakoze icyitwa imperuka hano muri bino bice bya za Minembwe. Ibyo rero nta kindi kimenyetso mukeneye kubona kigaragaza ko nta mikino nta migaryo irimo aha hantu. Ibintu birakomeye, ibintu ndagira ngo nkubwire ngo birakomeye. Lawrence Kanyuka avuze ko ibi bitero byari bikomeye byagabwe muri biriya bice byasize habayeho icyo twakwita amahajabu. Abaturage benshi ngo bahunze nyuma y'iki gitero cyangwa se nyuma y'iyi mperuka yakozwe hano muri ibi bice, ariko nubwo ibi byabaye hari icyo bitari buze gukuraho, hari icyo bitari buze gukuraho my friend. Niki rero sasa? Andi mu makuru amaze kongeraho aravuga iki? Aravuga ko intare za oya kibinga tubyihoreye, si ngombwa rwose ibi bintu tubyihoreye, tubanze ducukumbure kugira ngo tuze kuza tubazana amakuru yizewe ameze neza cyane. Ni munyemerere ahubwo mu gihe nkiri kuyatohoza manze nakire mugenzi wacu Vincent kugira ngo twinjirane hano muri aya makuru yandi asigaye, aho tugiye kubanza kureba mu gihugu cy'u Burundi ibyamaze gushirwa na Evariste Ndayishimiye, abashaka kuba perezida cyangwa se kwiyamamariza uyu mwanya bagomba kugendera. Uriho neza Vincent? Uriho neza Fighter? Urakomeye? Ndashima Rurema. Vincent, nta guca ku ruhande nta no gutinda, twinjize mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi byifashe bite, bihagaze bite? Mu gihugu cy'u Burundi navuga yuko ari ibicika bitewe n'uko batangiye kugaragaza ibyo abaziyamamaza baza babujuje. Byatangiye kugaragazwa na Perezida Evariste. Urebye ibyo yagaragaje rero ubona ari ibintu byinshi bigera mu 10 kandi bitari bisanzwe. Wabireba ukabihuza n'ibyari bisanzwe biri, ukabona ko abantu bamwe na bamwe bashobora kuzabuzwa kwiyamamaza. Sinzi niba nabinyuramo muri make. Oya rwose icyo gitekerezo ni nyamibwa kubitubangura. Bivuze ko amatora ubona azaba muri 2027. Yego. Ikintu cya mbere yasabye ni uko yavuze yuko ari umuntu uziyamamaza uzaba atagira inenge. Bibaza niba azaba avuye mu ijuru. Uko yifashishije umurongo uboneka muri Bibiliya muri Timoteyo igice cya 3 igice cya 3 umurongo wa mbere kugera ku murongo wa 7. Avuga yuko umuntu uzaba ukurikiza ibyo biri muri uwo murongo wa Bibiliya ari wo ugomba kwiyamamaza, cyane kubona iri shyaka riri ku butegetsi rya CNDD-FDD rishaka gufata igihugu nkaho kigomba kuyoborwa na Bibiliya. Icya kabiri avuga yuko ari umuntu w'umugabo cyangwa umugore ufite kandi ubudasa, bakaba adatunze umugabo urenze umwe, udatunzwe n'umugabo urenze umwe cyangwa atunze umugore urenze umwe niba ari umugabo. Urumva icyo bivuga abayisilamu ntibemerewe. Yego. Bivuze yuko idini rya Isilamu ryo ryemera ko umugabo waba ufite ubushobozi watunga umugore urenze umwe, ku buryo aramutse abaye nka perezida noneho igihugu cyose ashobora kugitunga. Ntabwo ari cyo bivuze. Abagore bose none yaba yabonye ubushobozi. Ntabwo ari cyo bivuze muri Isilamu. Icyo bivuze ni uko uramutse ufite ubushobozi watunga urenze umwe,
umva kuba perezida rero ntibivuga kugira ubushobozi. Icya gatatu baravuga ati kuba ari umuntu uzi kwigerera. Kwigerera ni ukuvuga kwigenera ibyo arya ibimutunga adasesagura. Kuba icya kane kuba ari umuntu ufite ubwitonzi. Icya gatanu baravuga ati kuba ari umuntu akwije ubupfasoni ni ikinyabupfura. Icya gatandatu kuba ari umuntu ukunda kwakira neza abashyitsi bakanagira ishyaka ku bandi. Icya munani kuba ari umuntu uzi kwigisha nk'uko yabyanditse. Ikindi ngo kuba ari umuntu ushobora kuba adasinda nk'uko yabivuze. Yego. Udakunda udakarangwa no kumva niba bashyizemo icyo gusinda, kandi kenshi na kenshi ukunze kubona Ndayishimiye yiteretse imbere icupa, sinzi niba yarabonye ya foto agaragara ariko afite ipineri mu ntoki. Se ko hasigaye haraje ibintu bya AI tuzajya tumenya iby'ukuri byari byo vise. Ubu ngubu nabonye ya nkuru tubona ngo bamuhaye inkoko hariya muri kiriya gihugu hariya muri za Burkina Faso. Tubona yaramutswe inkoko, ariko Barundi ntago babyumva neza, bagavuga ko biriya bintu ari AI bitari byo, ari ibintu by'ibihimbano. Ubona ko hari ibintu bigiye kuzajya bitugora cyane kugira ngo dutandukanye AI ndetse n'ibyanyabyo. Byatugora kuko nawe turayikoresha ikatwereka ko ifoto ariyo cyangwa y'icurano nyine yakoresheje ubwenge buhangano. None biriya wabonye bimeze bite? Biriya ni original rwose. Kipe kuba ari umuntu ufite impuhwe nta mahane agira, ngo kandi atarangazwa n'ibyitsi. Urumva rero kugira ngo umenye umuntu utarangazwa n'ibyitsi sinzi uko wamumenya. Byagorana kugira umenye umuntu gutunganya urugo rwiwe no kuzigamira abana biwe, ngo no kubibutsa yuko bakwiye kugira ikinyabupfura. None se kandi ibyo kuzika numva yinjira no mu byingo indani se mu by'ukuri arinjira mu buzima bw'abantu ku giti cyabo. Injira mu buzima bw'abantu ku giti cyabo kandi bitari ngombwa. Noneho ndumiwe pe, ati no kubazigamira n'iki byose. Urumva ni ibintu bidasanzwe kuba abasha no kwinjira mu buzima bw'abantu, kandi ari ibintu ubona ko byagakwiye kuba bigenga abantu ku giti cyabo. Iby'urugo burya n'iby'umuntu ku giti cye. Yego vise, komeza tugezeho n'amakuru rwose, tuguha umwanya uracyari uwawe. Ibyo ni byo yavuga ku byerekeranye no kuba umuntu yatanga kandidatire ku mwanya wa perezida. Nta kindi yajyaga bivugaho ku byerekeranye. Ibyo ni byo basangiraga mu magurupe yabo ubwabo. Ubona yuko ari ibintu baziranyeho kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi bazakumira abandi ariko bari baziranye uko bazajya babigenza. Sinzi niba hari ibindi bifuza kumbaza kuri ibyo. Vese sinzi nanjye rwose, ndabona nta kindi cyo kuba nakubaza aho hantu, kuko urumva nibyo yamaze kubaterekaho amahame tutagira icyo turenzaho, ahubwo twareba n'andi makuru wenda ari kuvugwa mu by'ukuri muri iki gihe aho mu gihugu cy'u Burundi, niba nta nahari, kandi twagaruka mu burasirazuba bwa Kongo. Ikivugwa mu Burundi ni uko perezida arabizi yuko yatangaje yuko mwakira gice cya Kabaze nta muriro ubamo. Ariko uyu munsi nabonye perezida umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi avuga yuko ibyo perezida yavuze atari byo, kuko batari umusirikare ngo ntabwo abizi, kuko ngo ikiriho umuriro ngo mwakira kikubamo, ahubwo ngo icyo bakwiye gukora igihe cyose ni uko bakwiye kuwucunga kumeze neza. Ntabwo yuko batangiye gusubiranamo ubwabo hagati yiwe na perezida. Ko numva bitoroshe. Batangiye gusubiranamo, urumva perezida aratangaza ibye, umuvugizi w'igisirikare akavuga ibye, ntabwo byoroshye. Byifashe bite se mu yandi makuru vise? Mu makuru yerekeranye n'iki? Ni tugaruke ku nama yabaye uyu munsi n'abanyamakuru aho mu mujyi wa Goma.
nibyo ni inama yabaye mu mujyi wa Goma ikurikira inama yabaye y'abakadire politiki ba ASM 23 n'abagize delegasiyo ya ASM 23 yagiye Montre muri Suisse. Ubundi inama yatangiwe nuko abagize ASM 23 abakadire politiki bicaranye n'abagiye mu biganiro i Montre, yaba ari bamwe batandatu bari mu biganiro n'abatandatu bari bagize aba-expert. Babanje baricarana baganirirwa ku byo baganiriye n'ihuriro ry'ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'umuhuza. Nyuma yo kubibagezaho banje no kugirana ikiganiro n'abanyamakuru. Ikiganiro kikaba cyari kiyobowe na Dr. Oscar Barinda, niwe wari umuhuza w'amagambo. Noneho ikiganiro mu by'ukuri n'abanyamakuru cyo n'ubundi Benjamin Bolima wari uyoboye itsinda rihagarariye AFM 23 mu biganiro, niwe wabanje gusobanura uko bahuye n'abahuza, yaba ari Qatar, yaba ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yaba ari Suisse ndetse n'abandi bari batandukanye bajya muri Africaine MONUSCO n'ibindi bice bitandukanye. Yabanje atanga ishusho nyirizina y'uko ibiganiro byagenze, atanga noneho n'umwanya wo kubaza ibibazo kugira ngo nk'abanyamakuru dusobanukirwe mu buryo burambuye baganiriye iki, bungutse iki, bakuye iki. Ibiganiro bya Montre bitandukanye n'ibya Doha, bafite icyizere cy'uko bizashyirwa mu bikorwa. Bizashyirwa mu bikorwa mu buryo, ese igihe bihaye kingana gite. Muri rusange atanga umwanya ko wari umuze tubasha gusobanukirwa n'ibyo bagiyemo ndetse n'ibyo bakuyemo. None se mu byo yasobanuye ibintu birimo wumvishe bifatika bishobora kuba ari ibintu bifite ubutumwa cyangwa se bimeze neza nk'ibihe? Ni byinshi ahubwo byaterwa na buri ngingo dushaka, kuko ari ingingo nyinshi baganiriyeho. Tubwire wenda kubigendanye n'iterambere ry'abaturage ndetse muri make duhereza iritazi y'ibyo baganiye n'uko byagenze muri ibyo biganiro bagiye bagarukaho byabaye kuri icyo gihe. Urumva yavuze ko bakigera i Montre babanje guhura n'itsinda rya Kinshasa. Itsinda rya Kinshasa ryo rishaka ko bahita bakomeza ibiganiro bakaganira ku zindi protokole zitandukanye, batabanje kureba kuri protokole zabanje izo basinyiye Doha. Aravuga ati twebwe babitubwira nka ASM 23 twarabyanze, tuvuga yuko tubanza gusuzuma ibyabanje twemeranyijweho, turebe niba byarashyizwe mu bikorwa, niba bitarashyizwe mu bikorwa tumenye impamvu bitashyizwe mu bikorwa. Avuga yuko rero umuhuza yaje kwanzura yuko abanza kureba iby'agahenge, ibyo gufungura ifungwa ndetse n'ibyo gushyira mu bikorwa iby'ubutabazi. Yego. Avuga yuko ibyerekeranye n'agahenge basanze ubutegetsi bwa Kinshasa butarigeze bwubahiriza agahenge. Urumva ntabwo yari kwivuga ribi nk'umuntu uvugira nyine itsinda yari ahagarariye rya ASM 23. Biragaragaza yuko icyo ngicyo kitigeze gishyirwa mu bikorwa. Ikindi ko gushyiraho EGVM, Expansion Joint Verification Mechanism, itigeze ishyirwaho kugira ngo igenzure agahenge. Agaragaza ko ibyo gufungura ifungwa ASM 23 yo ku ruhande rwabo yabikoze. Yego. Ku ruhande rwa Kinshasa itigeze ibikora. Uko avuga yuko bamaze kukirangiza kukiganiraho, umuhuza yemeje ko babanza noneho gushyiraho EGVM, bashyiraho EGVM plus, bamaze kuyishyiraho baganira noneho ku by'ubutabazi. Aha, nguko rero ngayo reka tuguhe umwanya rero utugezeho na update mbere yuko tukurekura. Ibyo bya EGVM harimo ariko ibintu byinshi bavuganye nuko narimbuze muri make, nani ushaka gusobanukirwa wajya umbaza kuri kimwe nka gisobanura mu buryo bufatika. Vise ubu koko ubu namenya ndakubaza iki bijyanye n'iki nkavahe nkajyahe ko numva kiretse n'ubundi bitondoye byose ukabihera ku murongo, kuko hari abifuza bose ku byose kuba babimenya, ariko byose biri mu maboko yawe nk'umuntu wabikurikiranye. Agenda kaduhere kwa kino cya EGVM cyerekeranye n'uko agahenge kazubahirizwa ndetse bazana gakontorora.
banzuye yuko IGVM plus urumva yuko IGVM ya mbere ntabwo abashije kujya mu bikorwa kubera yuko muri ICGR n'ubundi ntabwo ibintu byari bimeze neza. ICGR ntabwo yakoraga ku buryo bwiza. Bavuye ko ICGR n'ubundi yabanje kwitegura, imaze kwitegura ishyiraho ubuyobozi bwayo, imaze gushyiraho ubuyobozi bwayo itora n'umwe mu basirikare bazahagararira IGVM plus. Bavuga yuko ari umwefisiye watowe, noneho ko AFC M23 nayo izatanga abasirikare 3 bo ku rwego rwo hejuru b'ubufisiye, bakazajya muri iryo tsinda, ndetse na FARDC igatanga abasirikare 3 bazajya muri iryo tsinda. MONUSCO nayo ikazamo nk'abantu bazatanga ubufasha mu rwego rw'ibikoresho, yaba indege yaba n'imodoka. Bakazaba baba mu mujyi wa Goma. Ubwo urumva ko abasirikare ba FARDC 3 b'abofisiye, urumva birumvikana n'ababarinda bazaza kuba mu mujyi wa Goma. Abasirikare 3 ba M23 bo ku rwego rwo hejuru n'ababarinda baba mu mujyi wa Goma, ndetse n'umwe mu basirikare bazava muri Zambia uzaba ubayoboye. Bakavuga yuko impamvu bahisemo umujyi wa Goma, AFC yagaragaje ko hari umutekano. Yego, urumva ko leta nayo yari kwifuza yuko bajya kuba mu mujyi wa Uvira kuko aribo bakontorora. Ariko yagaragaje yuko bahisemo umujyi wa Goma kuko ari umujyi urimo umutekano kandi bazabacungira umutekano ku buryo bugaragara. Ubwo bikorwa bakazabitangira none bafatanyije, bakazenguruka Nord Kivu ndetse na Sud Kivu mu buryo bwo kureba yuko agahenge kubahirizwa ku mpande zombi. Icyo kirangiye bamaze kutemeza, basinye icyo bita MAO, Memorandum of Understanding, tugerekeje mu Kinyarwanda twacyita inyandiko y'ubwumvikane. Imaze gusinywa, umuhuza nawe ndetse na Union Africaine irayemeza. Basigara noneho bategereje uburyo abo baserukira FARDC bazaza, abaserukira M23, abaserukira ICGR bazaza noneho bagahurira umujyi wa Goma, ibikorwa bigatangira. Ikindi cyerekeranye n'ubutabazi, yego, bemeje yuko uruhande rw'ubutegetsi bwa Kinshasa buzorohereza abatanga ubutabazi, yaba ari abo mu miryango mpuzamahanga, yaba ari abo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, azabohereza mu buryo bwa transport, mu buryo bwo kubacungira umutekano, ndetse n'uruhande rwa AFC M23 nabo bakazajya bakora n'ibyo ngibyo byasabwe uruhande rw'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ariko harimo ikintu gikomeye batemeranyije. Nubwo babiganiriye gutyo, nta protokole yigeze isinywa y'uburyo bizakorwamo. Ubona yuko gishobora kuba n'imbogamizi zizatuma ibyerekeranye n'ubutabazi bibasha gushoboka mu buryo bufatika. Icyo kirangiye mu byerekeranye n'ubutabazi no hajemo n'ibyerekeranye n'ubutabera, bavugana yuko hagomba gufungurwa ifungwa AFC M23 yerekanye yuko zafunzwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ndetse ubutegetsi bwa Kinshasa nabwo busaba AFC M23 gufungura ifungwa zabo. Urabona M23 tuvuga yuko yari ifite ifungwa za leta zirenga ibihumbi 10. Yego, ko mu bihe bitandukanye yagiye itanga abasirikare babo, abana, abagore bagiye bafatwa mu bihe bitandukanye. Ko bari bafite n'ubundi ubu ngubu ibihumbi bigera muri 5 byafashwe n'ubundi bifuzaga guha umuryango mpuzamahanga w'umusaraba utukura Croix Rouge kugira ngo bajyane Kinshasa, ariko Kinshasa ko yabanze yemeramo 161. Hagati ya 163 sinibuka imibare neza. Yego, abari bo yemera ko ari bizajyana ko abandi tabemera. Muri rutonde AFC M23 yatanze rugizwe n'abantu 718 barengaho gato. Ubutegetsi bwa Kinshasa abufatikanyije n'umuryango mpuzamahanga w'umusaraba utukura barebye muri Bemiap, bareba muri ANR, bareba muri gereza ya Ndoro, bareba muri gereza ya Makara, bemeza yuko hari abantu bagera muri 311 ko ari bo bafunze muri 118 AFC yatanze. Ibyo bamaze kubyemeza, bemeza yuko izo fungu ko zizashyikira bene zo abari mu ruhande rwa Kinshasa. Bazazanwa n'indege ive i Kinshasa igere
muri Uganda ku kibuga cy'indege cya Entebbe. Noneho bave Entebbe n'imodoka bagere ku mupaka uhuza Uganda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Bunagana. AS nayo ibafate ibajyane, urumva izabajyana aho bikorera za Bunagana cyangwa ibajyane n'ahandi yasobanuye izabajyana. Nayo ihita itanga 150 ingahe ba leta ya Kinshasa. Bazanyura Bunagana bagende Butembo bagende Beni bafata indege noneho bajye nabo i Kinshasa. Icyo rero kirangira no urumva hazaba hasigaye kubahiriza ibindi bagiye bemeranywaho. Ariko ibyerekanye no gufungura abo bafunze bemeje yuko igomba kurangira ku itariki 28 kubera ko ibiganiro byarangiye ku itariki 17. Ntabwo ariko tugeze none ku itariki 22 uyu munsi nta n'umwe bari bafungura. Kumva ko hasigaye iminsi 5 dutegereje kureba ko bizakorwa. Ariko babonaga bagaragaza icyizere gikeya yuko bishobora kujya mu bikorwa. Yego. Kuko mbona yabajijwe ibyerekeranye n'uburyo bizeye yuko rizabishyira mu bikorwa, agaragaza yuko ibyo byagakwiye kuba bibazwa umuhuza, ariko nanone avuga ko ubushake bwa politiki bwa Kinshasa aribwo buzerekana yuko bizashyirwa mu bikorwa. Twagezeho tubaza n'ibibazo babazi bamwe ndetse nanjye tubaza ibibazo byerekeranye n'uburyo basabaga yuko ikibuga cya Goma gifungurwa ku butegetsi bwa Kinshasa ariko bisaba. Benjamin muri bavuga yuko ikibuga cya Goma kugira gifungurwe byakwiye kuba bisabwa na AS, byakwiye kuba bisabwa na leta. Avuga yuko ubutegetsi bwa Kinshasa aribwo bwafunze ikirere, ikindi uko bwafashe ikibuga cya Goma ndetse n'ikibuga cya Bukavu bagishyira mu bibuga biri mu cyo bita zone rouge mu Gifaransa. Tugenekereje mu Kinyarwanda twavuga ko ari ibibuga bidakwiye kuba bikoreshwa ko umutekano wabyo utizewe. Avuga yuko ibyo byose leta itari yabikuraho, yaba ari kireta iragifungura, yaba byashize ko yuko ikibuga cya Bukavu n'ikibuga cya Goma kiri muri zone rouge, ko itari yabikuraho ko ibyo bitareba AS. Avuga yuko ikibuga cy'indege cyangijwe, yaba ari piste d'atterrissage, yaba ari tour de contrôle ku kibuga cy'indege cya Goma ndetse na Bukavu. Birumvikana ko kirimo amabombe yagiye ategwamo, ko ibyo byose bibanza gusaba yuko ibyo bya tekiniki bibanza gukemuka kugira ngo ikibuga gifunguke. Ariko agaragaza ari mu ngenge zikomeye yuko leta ishaka ibibuga bifungurwa mu buryo kugira ngo babikoreshe mu buryo kugirira n'abaturage bari mu bice bikontorwa na ASM23. Ibyo bigaragaje avuga yuko ashingira ku buryo guhera mu gihe bajyaga mu biganiro motere batangiye kurasa mu bice bakontorora kugera ejo ku mugoroba. Avuga ko ibyo ngibyo kubikora gutyo ari uburyo bwo gutera ubwoba abaturage kugira ngo bahunge, binagaragara ko mu gice gikontorwa na ASM23 nta mutekano urimo. Avuga ko byose leta ibikora ku bushake ariko batazatezwa ku ntego yo kurinda abaturage ndetse n'ibyabo. Muri make yagaragazaga icyo ASM23 igiye gukora ndetse n'ibyo leta izakora, ariko yerekana yuko hashobora kubamo n'imbogamizi z'uko leta kubyubahiriza byagorana. Yabajijwe nanone ku cyerekeranye n'uburyo basabye yuko banki zifungurwa, icyo niyigeze kivugaho byinshi. Yavuze yuko leta yabifunze ku bushake kandi ubona ko idashaka kubifungura. Abaza ku byerekeranye n'uko basabye yuko bakurirwaho ibihano, mu magambo yavuga yuko batagiye montere kugira ngo basabe yuko bakurirwaho ibihano, ko atari ibihembo bari guhabwa kubera ko bagiye mu biganiro. Avuga yuko nibaramuka basinya amasezerano avuye n'ibi biganiro, ikizahirwaho nacyo bazareba uburyo ibyo bihano byavaho mu buryo bwo kugira ngo ya masezerano yasinywe ashyirwe mu bikorwa. Ibyo ni ibyo yagiye agaragaza ku ruhande rwiwe, ndetse harimo amajwi yuko ibyo bavuga bitandukanye n'ibyo Kinshasa itangaza. We mu magambo make yavuze ko ibyo Kinshasa itangaza basanzwe babizi ko itangaza bitandukanye n'ibyavugiwe mu biganiro. Se kabisa ndumva inama ituviriye ibuzi ni Muzingo Vincent.
niba rero nta zindi update buriya twakurekura tugasubira mu masaha mu gitondo. akoze cyane. Yes, bakunze Julienne Official rero nguko ngayo akaryoshye ntigahora mwitama, twari tuje kwa updatinga kubagezaho amakuru agezweho, ibindi rero tuze gusubira mu andi masaha mu gitondo. Like na share muze kubyibagirwa, turabakunda cyane. Ciao.